Iran war no ayehu ayedin. Ye ka kire wo se Iran asem no wo mu eso wo mfaso pa ma wiase nyina. Efri se oye ye fangu ya ye ka ho asem yi. USA ko Bombay o mu na ano no. China fo a eni wiasem dodo na ano oil no ye wo baby a efa Iran omu epo ba akoso a omu ne control. But your Facebook na yemfanto so sisi amai na de tie ne se ayehu because USA for akọ support Israel for akọ bombi Iran nenra Iran for tie si Israel for no so no ginyame afi Israel for so mu pepa o menya bi Iran for mafia wo mu pa Israel for mu nhede nyankrofo matimi o mu sa for the past 10 years ni Iran for atimi o mu Iran for akototo bomb ankasa Israel for ma de no mu de chi no say ebi wo kra ntimi nche they say pra wo mu anope na me monitor international news over you krobi wo hokra na over 30,000 you say omudi dada baby adru no because nipa ba ko bi e na akoka sa ntokwa no ama se ye ebre ntokwa sa ntokwa e wom say Israel for USA for na support wo mo nanso US o mi koyo do man no matwe wo hu sa Benjamin Netanyahu no ni tumi a wo penti obi anwu ndi sa papa no eno akoka ntokwa chene ama sesi a ye kase as we speak uko Israel ohome ntimi home eso moto a no mu yam hihyi omo because Iran for no omo ballistic missiles no bomb no ekọ direct na safety no a safety no ba Facebook ai dia ba beto behwe Anopeya waves of Iranian missile hit 3 areas, including Tel Aviv. Tel Aviv na the main. In fact, you find the Accra. First, na nanke nuho because omoto bomb na. Because first na Hezbollah, any Hamas for any say the Iran for na to sa bomb no. Bomb no so ma ye ni ankasa. Nti say omo say Israel bi. The Israel for ye Gaza no. Sa na Iran for person mo ye Israel. Nhyira fan. Because me can't just say Iran for no omo the Persian Empire. Persian Empire no omo ti say Roman Empire. Empire ba ko e ba wiase a no omo mu odu a omo di wiase so ansa na other empires ni be take over. Enti omo nyemre omo ni adin. Wo di si a omo di besi. Ena omo nso wo oil. Oil yin so na ye nyina ye bu bi gui. Ye nya na ekotobi. Na say yenye dia ya de say omo kontokwa. So give me the current price for crude. Say crude no huri kosoro. Nkofo predict say one share be $100. It e $100 a. De tie ne say one hwe a ye ni age petrol na ye se abafom no. Enche petrol no e be sa akosoro. Nhyira fan. E be sa akosoro. Because of obi ntokwantia. E de no. Nti ye mompaye na nyankrompo na entinsim na ade we de emra from because enya sade a I'm telling you edin US for there Donald Trump so eno a wakwa ye adwuma ye mbo ye nsema no wakeka ne de akama ene omo de B bombers no ye ka B bombers abrabehwe aeroplane ayete se anoma okode na che se wo ye hwan ebetew Oye hwan ebetew afri baby was here to free ebetew. So as we speak, omo the B bombers makoma ko 3 and akọ blast nuclear ye kan nuclear na eye topa ye bia ebetimi asai oman nyina. Na medical culture say Israel for per Iran for be US for some per Iran for be because mususu say so mo kwan ma Iran for years topa ye kese na ebetimi asai Israel oman no ahadwen
we nye bi bombe so airplane no na meka ho asem nti bra Facebook na be hwe airplane bi I to say anoma che say wa wo hu ahun say omani abre in fact sa airplane no unim ne bo $2 billion. Hey, $2 billion. Unim $2 billion. Me ensa eno mu 2 ye. Inti nke blastay na nka 2 billion ko. Yen so kra hwe Ghana 3 billion mpo. Ene ye twefa ye bo a enkofo hu amane no. Obi de kontokwa. Nhyira FM. So far enkofo gu so count sika wo mahwe nanse ya be 1 week any almost 15 days you mu kontokwa no. Me ka tse wa etimi hihya Ghana hyebre. Nhyira FM. Because misa ba konkwa no e be $200 million. Misa ba ko a emu odu etimi hyehye nyoma no $200 million. Inti what are we talking about? What are we talking about? B bombers no a dangerous. Busia ye can say na no aka cho say ye wasumdie mpa ebobi a ye mo because make say we Israel ni and now we Iran ni. It is on my Facebook. Download it and put it there. Menka say we Israel ni, menka say we Iran ni, we nyen kremo ne e Christopher asem. Nti bia won hyeda nte ase a, enye nkremofo ne e Christopher asem o. E pure power. A pure power because the oya prime minister no Jewish, onye Christian or Jewish. Inti we nyen kremofo ne e Christopher na enya there be. Eye obi a opese wonyam tumi no tena so a eye Benjamin Netanyahu. Oti ase. Awmaye o madwen se e Palestinian for ne eni kwanse e mo kwan mo tena asase no so bi. Inti o mo say Gaza mpapra so. Sen krofo ekun krofo mugusu kun krofo ena Palestinian for no so kire say Gaza ne nya wodia enti maye kwan ne enso ye ntrase because magi bibia mo tese bibia mo na mu control enti ewom say ebia we Israel ni nanso me enya Bible me Israel for we na ye ka ho asemo because ntokwane edo so dodo ai otamfo nya wa obinyawo but enko kan tokwa chene because Iran for no ewo machine so ma pregu o mu nyusu onso de bia wo kontokwa dada Israel de na kwete se de bia ye kontokwa dada Iran for so mu ntan kontokwa no enti o mu wa akode bebre wo ho chen wo as Israel ti se USA for ba be support you pacho bi bomba ni bra Facebook na behwe bi Nhyira FM ade no maye no ena eda ho no Mwaye ne tese anoma na ye very sharp bebia wo untimi nsie o metimi atwe asase ne so hye asase ase kra betimi eyi apie we no mo de ko bombe makoma miensa he no mo de ko bombe nuclear site no pacho bra Facebook na ebehwe de wa esi tie behwe de wa esi tie enhu pa plane nso ye very sophisticated wo ye hwan ebe nyamo and this is what we are talking about. 2 billion. Ghana, IMF, 3 billion. Ya chia for your boy. Obi de kontokwa. Nhyira FM. Injin tokwani nyina ne se Iran for empese Israel for ebetena se. Eno no nso nyansa ni saade nim. But Israel for no so ye mo adwen se ntokwa bi wo ho a oso mu kokko. Enyoma bi wo ha wa nko ana ye dey they say wutu fie e na ho nyina say no what is happening Nhyira FM ehadwen kofi nana ade ya koyi ana bebre na yo madwen se o na se ba bi na esi emfa ye ho but this is ade a ese efa ye nyina ye ho currently crash ye Ukraine ni ada eyi ana ekoso ehun say global economy no affect ye it ye kai pass 2024 any in the previous years no na
campaign messages and answer any excuse in Ghana na akoye Russia Ukraine I didn't hear about Russia Ukraine na happen with Ukraine but it affect economy the global economy maybe can Ghana and this is the same way because already Iran near there oil no we cannot underestimate oil dodo a omodeba globally so we are seeing na fam wa e fasa e hye no so epie we are seeing na me nya bi yusu na is over 20% and it will say yade a esi ehwe ni yi anya se be affect na nra nana news bi kura na metia na yabo mi hu kakra ne se sa Strait of Hormuz no eye ba bi afam no fa na etumi ekono Iran fo no alens omo parliament omo aka se esi etum ama pani oda no nso omo age atum se esi omo tum ti se koba ne sa no na se fam wo entumi emfam but the debate is that ewiase nyina bambo ho nsem ne nhyehyeye no emra no mo ho kwan mo mutimi tum ana. That is the question a lot of people are asking. And but nana the etienne say betumi I raise a lot of men can say entokwa wo eye pono so ne ade because Navy for no America for encro for ehhehye ho ye wo other countries India for China for ehono nye US for nana on say almost say movement no enti sa patapa no ode ya enye yi e say oil ni movement no efamu ehye no so a ekono Iran betimi a blocking ne ho no say bia obi mfa home pd but other ehye no so afoforo nso wo akwanya say omoso fa there be say you see the danger is that the danger is that akwete say Ghana ni Burkina Faso kontokwa na Burkina for a close omoboda na wo so kase obetimi afa echire ho so won say ometimi border towns ni bi akofa ho entokwa ni formula that is the danger no na serious but enti wo ye wa adwen say omfa ba bia Iran for ne fa na sala akofa the other side ometimi ato bomb asay no and serious nana say kobane say we block that currently now we bisa no barrel no between $75 to $80 currently and nana say $80 prediction nature said the ekosui so munya tum kra dia na say betumi adu $110 per barrel and the kobane sans wa shocks are yebenya globally no because natural gas ni nyina nso yankai say route na nso no so ifaba etie fam wo no any that natural gas ni buo nyina nso betumi ahuri ama akoya arehosem na ade a ema epushi mi kakra ne say wunim say about 20 million barrels per day and as a route no so no eya na efa wo and it tells you say fam wo dodo no a enam ho a wo mkotum sisia no a ebe hadwen already experience about 7% up we no so be ka ho ebe hadwen na ntokwa ekoso nyina no nana ade ba akone se de oka no eye tumi yen hwe se de hyase no a na akoye say Israel per se almost stop Iran because omunim say Iran be wie no ni nuclear weapon ni ade no eye almost wa no omode ba enti no omo pese omo stop omo no mantimi an create sa weapon no amfa meto omo so red action enti future ni enti no omo prevent sa ade ne and you are targeting omo commanders ni omo ye yin ba technology no omo de ye adwuma na nkasa no omo de asie and in an say US and maybe omo call nuclear site wako bomb Iran nuclear site one mesin tokwa we Israel komuntimi about 40% komuntimi nru ho no matimi Iran because wa kontokwa ma weapons ni nyina wa yusua won tokwa mu a Iran ono no said wo kan wonko onye wo massive war bi a wa say ne weapons to aboa ne ho asie na ade we ya mana reveal bibia kire me say you don't underestimate any nation on some for secretly we develop weapons say nye we na see kra even with American ki enim say say B2 no ayeden ewo worth $2 billion enye sika kitwo na ade fa sa sa aeroplane na bomba no ho ne say na eba ade na odi be detect say bomba bi ba na plane bi ebeto bombo eba na watumi ehu na watomu ama wa stop no na we na eba enye easy say obetumi ehu say eba tuwa na beto so receive room and that is one of the most powerful say bombers yehu ena bomb no so a weetimi kura no nana etimi boss ase na se kwase deep ema ba bia wo hye bia ebetumi aduru fit ekono ano ede na
yɛhwɛ Ghana yɛn sunsanso koraa ɛne sɛn nana oil prices yɛnim yɛanhwɛ yie na saa de wei kɔ so a ɛnyɛ me nwanwa sɛ yɛbɛtumi abɛtɔ a liter for 20 cedis nana ɛnyɛ me nwanwa o sɛ because the beginning of a year na ɛda bɛyɛ 17 ne ade no nana yɛtɔ na around 14 yɛ regulate yɛse yɛ manage and yɛatete sɛ ɛkɔ ne saa adeɛ na sɛ predictions ɔmo yɛ na ɛbɛtumi aduru bɛyɛ 20 meyɛ nyɛ me nwanwa 18 to 20 na ɛnyɛ me nwanwa nana secondly sɛ ɛkɔba ne saa ne yɛatoto mu a yɛnim sɛ transport fare ɛbɛyɛ affect no enuane boɔ ɛbɛkɔ soro enti yɛsɛ yɛyɛ worried secondly nana yɛyɛ import a lot of fuel ɛde bɔ ɔman yi mu enti yɛbɛhia dollars bebree ɛna yɛde akɔ import because ɛho bɛyɛ den obi ɛkyɛ nti inflation prices na bɛkɔ soro yɛbɛhia a lot of dollars na yɛde akɔ import fo aba nana ɛbɛma yɛ cedi no so ahoɔden a yɛnya no woahwɛ yi a ɛbɛtɔ ape these are some of the things a ɛsi ɛhwɛ na ano ɔde enti nana energy minister wɔsu ɔse crude oil a yɛde bɛpawa no ayɛ issue mboa and this is also going to affect your energy sector no a lot because you hear say oil no ye di dwuma enti nana yade a ye nyina ebo mpa ye se etuo betwa because etuo ntwa na de ye yate say Iran for so other countries are willing to come in and support them say be Americans so kwa and a threat to global stability which is ye nyina ye worried and ye best say as Trump decided say ko be use diplomatic means dia ye you know omon try but the akoye ne say wako bombe ho no Iran ho na man kasaye na akoye den for now because nana wa be bombe me ho a afi wo ne me be kasa e be den say metie because wa be ma me eya wo kese e wo mafa enti we pray that no ma betumi akofem na yenya global stability nye saa de a oman ni nyina ba bia obi nkase de me nana me ready ade bi on nuclear war okay nana yese se ekoba se nuclear weapons yo mo ye amanya hodo ni bi wo bi China wo bi Israel kro mo kan wo bi America wo bi ni ade se ekoba ne se saa no ma na ekoso na abufuo koba no man bi a ni tiri adwena nkoye adwuma no mo koye na nuclear war na ekosi a ewiase nyina be affected because e be affect climate weather everything amwa hwe ye kura no a said ye ebekɔ no ebe hanipa ye te asase so and it's very important see nyina ye concern about it nana my patch man who say MPP phone percent omo justify and you may be kakra say aban we ahia say the excuse say Iran war ninti affect Ghana this a winning geopolitics oil issue whether NDC or MPP obi anim enu nti na yemu bi na ye gina mu ane ye ka kira ban se onto no bo ase we sa deal living no de nti ane ye ka sa na NDC fo ni bi nso nhye dante ase na bibia mbe defend no on say baby edru ni se ne ye ka kira aban se the fact say eswat no bibi betimi asia mana kosoro ye ka bibia monti ase because mo be defend because ma aban na aba ade no nsem ni bi wo ho a yehu ansa ne aba beka enne se won say aban na tia won say delay no because it was ye beka say premature ejaculation ase unhu oba no asekete sana na aban we pese oye aban na so say dollar no yi na oil prices so kofom and nti emfa delay bi measure yes to bo ase o efri say we asim ha no efa fan go ho nsem ne sa nyoma na bibia betimi asi ene na wan hwe na ebe ko 100 no waho ade bi ba ne e kan ya muntie na nyete because NDC ni ana MPP ni ntie bia ye town because ya nka de ebe ma wo aban aye okay it doesn't work like that ye kan watie say external factors ebetimi ahanyoma bi Russia and Ukraine war no nobody said say amfete Ghana but it was the abuse the excuse the abuse say everything anye biano the same Russian Ukraine war ni nyenjaye now so aban we buy John Mahama aban buy maintain obia so aka Russian Ukraine factor but Russian Ukraine war ni njaye but NDC aban buy no
maintain say communicate biya ka say Russia Ukraine want yentimi nyi e-levy Russian Ukraine want yentimi nya nyoma bi Russian Ukraine want yentimi ntuaka. But Nana, nobody says affect Ghana obi ankasa o. But as a omu use no as an excuse for everything. In fact, we kura sebe on any yere kura corner say Israel France and kura Russia Ukraine. I say you use for any excuse. Which meanwhile other countries in Africa they were making Ivory Coast and others they were surviving. But all your issue there untimi blame John Mahama on that. That's a fact. The SC no enye NDC asem petrol ne kosra enye John Mahama asem petrol ne ebe kosro no enye John Mahama me de na me criticize John Mahama ne say di levy no onto no boase because bibia betimi asi ena na modidi atem say won say bibia asi ama say watwentwen ade ne bi wo ho ne e kan no matie. So nobody will blame John Mahama say petrol no kosro because I'm not sure say we can blame John Mahama. Musa Dankwa executive director Global Info Analytics was a poster